Dobrodošli na kanal Životna sila. Zelena kafa. Zelena zrna kafe su sirova nepržena zrna kafe. Sadrže visoke nivoe antioksidanata za koje se smatra da pružaju brojne prednosti. Zelenu kafu možete kupiti u gotovo svim apotekama i prodavnicama zdrave hrane. Ovo je jedan od najpopularnijih dodataka za mršavljenje na tržištu. Postoje svedočenja ljudi koji su koristili zelenu kafu da su za 4 meseca smršali i do 16 kg i da je potreba za hlebom, grickalicama i slatkišima skoro potpuno ugašena. Ali zelena kafa može imati zdravstvene prednosti osim gubitka težine. Hlorogene kiseline u zelenoj kafi mogu pomoći u smanjenju rizika od hroničnih bolesti kao što su bolesti srca i dijabetes. Također smanjuje apetit, povećava potrebu za vodom i reguliše varenje. Doziranje. Neke studije su bezbedno koristile doze od 400 mg dnevno. Upozorenje. Mogući su rizici i neželjeni efekti jer prekomerna konzumacija kofeina u zelenoj kafi može izazvati negativne simptome. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Svako treba da se konsultuje sa lekarom pre nego što uključi zelenu kafu u svoju ishranu. Ali ovo posebno važi za trudnice i dojilje, ljude s anksioznim poremećajima, ljude sa dijabetesom, ljude koji pate od dijareje i ljude sa srčanim, kardiovaskularnim ili sa krvnim pritiskom. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.